Dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako postati brži u sklapanju Rubikove kocke. Pa da počnemo. Prva stvar koju morate naučiti jeste metode za brže slaganje Rubikove kocke. Vi možete i sa početničkom metodom jako brzo slagati Rubikovu kocku, ali će vam trebati jako puno vježbe. Također i sa ovim metodama za brže slaganje trebat će vam dosta vježbe, ali ne onoliko koliko će vam trebati za početničku metodu. Ja lično koristim CFOP, Friedrichovu metodu rješavanja Rubikove kocke koja se sastoji iz 4 koraka. Cross, F2L, OLL i PLL. Sada ću brzo proći kroz svaki korak CFOP-a. Inače, kompletan tutorial o CFOP-u imate na mom kanalu, link je ovdje gore. Pa da krenemo, prva stvar jeste da napravimo cross. Evo imamo cross. Sljedeća stvar je F2L, odnosno first two layers. Za F2L ne postoje nikakvi algoritmi. Ovo je intuitivni F2L. To je bio F2L. Sljedeći korak je OLL, odnosno Orienting of Last Layer. Sada ću uraditi to look OLL, neću raditi onaj običan OLL. Evo vidite. To je znači bio OLL i posljednji korak je PLL, odnosno Permutation of Last Layer. I to je to. Tako se rješava Rubikova kocka pomoću CFOP, odnosno Friedrichove metode za rješavanje Rubikove kocke. Ponovno napominjem, kompletan tutorial imate na mom kanalu, link je ovdje gore. Pa pogledajte ako želite naučiti. Kada naučite nove metode, sljedeća stvar koju morate jeste jako mnogo vježbati da bi došli do tog nekog vremena do kojeg želite doći. Na primjer, ispod 40, 30, 20 sekundi, koliko god već da želite. Treća stvar jeste da nabavite sebi neku dobru kocku. Na početku svi koristimo neke kineske kocke, na primjer kao što je ova. Znači ja sam koristio na početku ovakvu kocku koja gotovo da nema corner cutting, ali naravno kako je vrijeme odmicalo skontao sam da mi treba bolja kocka i zbog toga sam kupio ovu profesionalnu kocku koja ima corner cutting, koja je magnetna i jako brza i okretna za razliku od ove druge. Četvrta stvar su finger tricks, odnosno trikovi sa prstima kada bi bukvalno preveli sa engleskog. Sada ću pomoću jednog algoritma pokazati kako ja radim na R, L, U, F i tako dalje. Ovako, idemo. Ovako radim R, U radim pomoću ovog prsta, R' ovako, U' pomoću ovog prsta. Onda R' ovako, F radim također pomoću ovog prsta, onda idemo R2 ovako, opet U', R', U, R, U, R' i onda F' pomoću ovog prsta. Poslije kupovanja nove kocke, učenje novih metoda, novih finger tricks poteza i jako mnogo vježbe, vaše vrijeme bi trebalo znatno da se smanji. Ako vam je ovaj video pomogao i uspjeli ste da smanjite svoje vrijeme u slaganju Rubikove kocke, ostavite like i subscribeujte se na kanal za mnogo novih videa koji će biti postavljeni na ovom kanalu.